Manipod dito'y Nemars Studio at tuy manen na sumangbay ti programa nga napaulwan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga agproblema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo ken tuy manen ni kasin nyo ngayong yung Ruiz nga umay manen mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Nico iti probinsya iti Pangasinan a napauluan iti nalangsi nga ayat? Anya ka no? Nalangsi nga ayat? Ay, anya nga tad... anya nga tad, ito nalangsi nga ayat. Api nga nakakastat pa ulo ti surat ni Nico iti Pangasinan. Anya nga tad parikot na, baka siguro nalangsi. Anya nga tad nalangsi. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam Aniko. Dear Kasi. Sagbay man nga inak iburay ti pakasarita akasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio nang runa keng kangatimunda iti nga programa. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti deti nga makaited unay liwliwa nga programam nga pakapidutan pa iti naduma-duma nga adal. Agbasbas sa akpela iti high school idi ta na imatanga kon no kasano nga na imatanga kon no kasano kinaalisto nga limamiis ti panagayat ni tatang ken ni nanang ko. Na imatangak no kasano nga ininot nga nayadayo ni tatang tirikna na kada kami nga agina. Agingga nga na imatangak mat daydi aldaw a pinanawan na kami ni tatang. Ngimapay tatang. Api nga panawan na kaming kininanang. Maawatam tumatlaeng barok. Nico. Ilawlawag yung kanyang tatang tapno maawatak. Saan mo pa nga maawatan ita? Ngimapay. Api nga panawan yun ni nanang anyang nga gapo. Nabayagin nga awanin ti panagayat ko kinimam niya nanang mo. Anya? Lakay. Pangaasim ko mata saan na kami panawan. Kininiko. Nakaikideng akon. Ang imapay tatang. Nauma akon kininanang mo. Nang, saan niyo palubos nga pumanaw ni tatang? Lakay, pangaasim. Saan na kami kapanawan? Lakay, tang! Nang, aping manaw ni tatang. Aping awit na digiti arwatin nan. Diyak maawatan ti amam anak ko. Awam na ti amok na nagkurkurangakin ko, anak. Ahim, kalaat mo tin nga nauman kanyak. Kanibaganan nga awan ka nun, tinabati nga panagayat na kanyak. Ngimapay nanang, awam na ti amok kabasulyo. Nagitak mo do kasanot kinaanos yo. No kasanot pa nangas asikaso yo kinitatang. Kastamutin kanyak. Nagitag no kasanot kinaanos kinagagit yung nga tumulong tapno maipaayo ti amin nga kasapulak. Nang runay ti panagadal ko, nanang. Deta ti sana maamiris ni tatang mo, Nico, anak. Tain sukat na tan iti ubing ngim siya. Anya,
Di kaya Diyos awin nanang. Adan sa bali ni tatang. Ngim apay. Apay ngayon sukat na kayo ni tatang nanang. Apay! Apay! Anak ko, Nico. Baka daan mo yung Auntie Ellen. Nico Barok. Saan ko ngamin na makasarita nga nasaya at ni nanang. Aging gaita kaslasaan na maaklon nga ba, pinanawan na kami ni tatang. Nico Barok. Aklon naman, tinapasamak kada tatang kinanang mo. Ang imtijak maaklon, Auntie Helen. Awan naman lapulos ti ideyag no anyat rason no api ka nagsinada, no api nga limamiis ti langin-langin da tatang kinanang. No api nga nauman ni tatang kininanang nagsapulin ti sa bali, Auntie. Kanayon kumot kami nga bagbagaan ni nanang mo. Anya? Apay, Auntie. Deta pa nang baybay-an ti bagina Gapo iti panaglaklako na iti ikan ije palengke. Kat di naman asikaso ti bagina. Gapula ka day, Auntie? Siguro agad nauman ni tatang mo. Agi bagbagamot ni tatang mo no kwa. Agis istoryamot ni nanang mo kanyak. Iso nga saan dan ngagkakaida. Uwin nga rod, Auntie. Nabayagan nga saan dan ngagkakaida. Ang imti amok agad. Ti amok. Gagangay laing day jay. At napigsa nga agurok ni nanang. Saan lang nga day kinapigsa ng agurok anak ko. Anya pa nga rod, Auntie. Kaday tang karot pa ng baybayan ni nanang mo ti bagina. Kunagmat ngamin kininanang mo. Asikaswan na lata ti bagina. Ure no kasta nga addan anak adakan nga anak da. Saan nga gapo ata? Saan nga gapo ata? Dakkel kan nga anak daket. Saan nga agarjod? Saan nga agpapintas? Kay bagakin ko na ure no kalkalpas na nga napandaglako ti ikan. Naskan nga agdigos mo't Anya? Kung naninanang nga madikano no agdigos, Auntie, no gabgapo na nga napan naglakot ikan, ngamin mapasma ka no. Ay na, Diyos ko. Siguro ni tatang mo. Saan na kaya't nga kaidan ni nanang mo? Tanaalsim nga ro ti angot na, o rino, kasarsaritag ni nanang mo, kat naalsim mo talaga ti angot na. Anya? Day talang nga gapo, Auntie. Day talang nga rason ti pangisinsinaan ni tatang kininanang. Day talang ti pangisuksukatan na kinkwana. Rason ka di day dadap talawan na kami nga gina. Siguro akat na uman ni tatang mo anak ko. At ultimo, buok na di na pa'y masagaysay. Nakalanglang si ti angot ng lumabas dito'y balay. Kat kunakin kwa na, binagbaga akisuna. Mauman tulat ta ni tatang mo kinkwa na. Kat napasamak na rudan. Uray pa'y, Auntie. Para kanyak, narabaw nga rason da ita tapno talawan na kami ni tatang. Narabaw unay nga rason da ita. Di na kidiyamanin ta nagagat kin na anos ni nanang. Ano saan nga aglaklako ti ikan ni nanang ang mga numarigatan ni tatang nga mangisakad ti panagbiagmi. Kagurgurak launin ni tatang. Ay, anak ko, saan ka gimulat guray ti amam? Ang dagas tinaramid na, Auntie. Sumanipo dita. Saan kon nga bigbigin nga ama day nga lakay. Ay, Nico Barok. Saan nga nasaya aday ta? Talaga amit, Auntie. Awan ti ama nga mangbaybay at ti pamilya na. Isungan nun di na kami ibilang nga pamilya na.
Saan ko matinibilang isuna nga ama? Kat manibod ita. Ikarikiti bagik nga saan kunto nga tuladin ni tatang. Saan kunto nga aramidin tinarabid na kininanang. Nagrabaw nga rason. Tapno talawan na di pamilya na andi. Alabawatang kaniko barok kaanakan. Angim saan ko mga kasta nga guraem ti amam. Saman andi. Kagurgurak ti amak. Jak tuteladin ti amak. Jak tutuladen, jak tu aramidin tinaramid na kada kami, nang runa itinak. Tandaanam da ito yandi. Kat ikariktumet kininanang. Jak tu baybay an ninanang, nga uri awanin ni tatang. Nga uri no daw dua kami laingin. Iparupak to kini tatang. Saan nga kawalan ni suna kada kami? Iparupak to keng kuana. Nga bidot ti desisyon na. Nga maditi pangedeng na nga pinanawan na kami. Nga kabailan mi ti agbiag uri no awan ni suna. Ket isunto ti agbababawi nga tinalawan na kami anti. Malasto na nga rudin baro kastunan. Oh, apeda ka dito yung anak ko. Saan ka di nga mapan ka agaplay ti trabaho ko nam? Nalpasen mama. Mamamot awag mo kanya kon. Wena, tapi mintas nga rod ti biyagtan. Saan tan nga kakaasi? Siyempre, sumosyal mo ti awag ko king ka. Ayun gaya mama. Naawat akon kadatiin mo na nga kumpanya nga nagaplayak. Ala, talaga? Uwin mama. Kung naktumot king ka, nalaing ka anak ko, saan ka marigatan nga agsapol iti trabaho. O, ket, nagngangato dagiti grades mo iti kolehyo. Iso nga rod nga, dagiti to kumpanya, ti agkamat king ka, tapno no agtrabaho ka kadakwada. Ket, napintas mo ti trabaho nga sinirekam. Mga opisina ak, mama. Ay, congratulations, Nico, anak. Agyaman ak, mama. Ket kumusta mo diti pwestom diti tiyendaan? Nasayaat mo't anak ko. Alakat umad-adulat tamo ti sukik. Yan tangay awam mo't ti aramidikon. Awam mo't ti papanakon, mama. Tulungan ka diti tiyendaanan. Tapno di ka marigatan nga glako. Tapno danto pe kadwam nga agipak ni into no agirekep ka. Saan na anak ko yung agawid kan taginanakan. Kayak day tuyin. Saan mama? Naruamak mo ten. Tayo uray di sa anak pa nga nagturpo si ti kolehyo. Tultulungan ka dito itiyandaan. Alangarod anak ko. Ay na, nakagasgasa taklaunay ta. Nakasaysaya at ti anak ko. Gaputan na saya at ti panang padakkel mo kanyak mama. Nga uren no pinanawan na ta. Day di tatang. Anya nga day di tatang ko nam. Para kanyak amin kat. Para kanya nabayagan at imagan itatang mama. Uy, Nico, saan nga nasaya at deta anak ko? Ure no kasanot kinadakas ti naramid ni amam. Saan nga rumbeng nga agimulak at guram ken kuana. Nabayagan nga kagurgurak isuna mama. Saan ka di nga ingkarikken ka? Nga saan kunto nga tuladen isuna? Saan kunto aramiden ti naramid na katata? Nang runaken ka? Gaputan nakitak ti panagsagabam, kalpasan nga pinanawan na ta, mama. Naka-move on ako na anak ko. Saan ko pwede nga malaglagipan ni tatang mo? Pues siyak. Kanayon ko nga malagip, mama. Gaputa kanayon nga. Kanayon nga karitin ti bagik. Nga agbalay giak to ure no awan ti amak. Nico anak. Nga agbalinak to nga nasayaat nga ama, kadagiti anak ko. Agbalinak to nga nasayaat nga asawa, iti agbalin nga katakunay-nay ko iti bihag. Nga ure anyat, mapaspasamak. Saan kunto ida nga panawan? Nico anak, tandaanam ti saok mama. Uray anya nga rason. Nangruna no narabaw laeng nga rason.
Saan kunto nga baybayan ti pamilyak. Alawon nga ron anak ko. Alakasapay ko maata. Aramidin to dayta. Tanarigat ti mapanawan. Narigat ti maawanan ti ama. Ken kang runaan na narigat ti maawanan iti padre de pamilya. Kinaya tamat mama. E di, ad-adda nga kayak to. Alas sige nga ron. Tulungan naklatawar nga glakon. Tapno no, saan mo nga malaglagit ti amam, anak ko. Oh, sige mama. Suke, may kay guwatang ditoy. May kay guwatang. Presko dagiti ikan nga lakom eh. Ureno ka na kayo nga ikan ti sidain ta, mama. Sana pulos nga makauma. When ata saan ba't nga may isang nga putahe, weno klaset luto ti pamayak. Kas ita, sinigang tin luto. Nagimas ka rod, mama. Ayun gayam, mama. Asino gayam DJ balasang nga kadkadwa ni Nana Lusing ngaglakla ko mula ikan. Iji yan ti batok ti pestom. Asino? Dati balasang itay nga kadkadwa ni Nana Lusing, mama. Apo ko na dayjay. Ha? Apo ko ni Nana Lusing dayjay? Wan, dati nalapsat nga balasang? Uwen, mama. Iso ti kabarbaro nga kadkadwa ni Nanam nga Lusing, ngaglaklakot ikan. Ta saan nakanumutin nga tuloy ti panagbasa na? Kat naanos ken nagagat kanumot, kuna ni Nanam nga Lusing. Apay ka di anak ko? Okay. Agkursonadan samot ti anak ko ha? Siyak? Sa bagay, agbagay kayo. Lisa tinagan na, ti apo ko ni Nana Malusing. Lisa? Di ko makinasarita itay, nakiam ang muka. Sana bali, mama. Ureta, kadkadwamot ni Nana Malusing ako nam. E di, umay kan man tulungan no bigatan. Tamakiam ang muak to kingkwanan. Apay, saan ka di pa yung mga rugit ti trabaho manak ko? Saan pa'y mama? Into no lunes pa'y laang. Iso nga dapat gundaway ko nga makiam-am mo kay ni Lisa. Apay, crush mo niya. Kaslang arod na love at first sight ak, mama. Alakat. Awan mo ti dakas na anak ko. Adamat ng trabaho. Kat ada ka mo ti usto nga tawin mo. Iso nga palubusan ka. Kat sapay ko ma, mabiro kam to, ti pudno nga ayat mo. Talaga mama. Tandaan am ti saok mama. Agbalinak to nga nasayaat nga padre de pamilya, nasayaat nga ama, nasayaat nga asawa. Nasaan kunto nga tula, istunan, amok man ti sarunom kadaytan. Mangmangan ta anak ko. Saan mo nga ipatuloy data kayat mo nga ibaga? Sige mama, basta umayak to, ije tiyandaan mama. Anyati ko nam kanakan. Agayat kan. Wanante. Ada nga min ti ararmak nga apo ko ni Nana Lusing. Dati ada iti sango ti pwesto ni Nanang iti tiyandaan. Aglakla ko mula ikan. Saan nga min nga agbasbasa. Iso nga napilitan nga nagtrabaho iti tiyandaan. Kas paralako ti ikan. Nalapsat ka di? Napinta sa ante. Talaga, may bagay mo lang ati kinataer mo. Siyempre, gwapo ti kaanakak. Nasken nga napintas mo, ti manobya na. Saan ko pa nga nobya, anting, aramidik ti amin. Aramidik ti amin, tapno nung aklunan na, ti panagayat ko keng kuana. Saan kalakid di nga marigatan nga mang pasungbat keng kuana kaanakan. Ta malaksid nga nataer ka, nagagat ka, adda natalgid nga trabaho, nakaturpos ka iti panagadal mo, ken nasayaat ka nga tao.
Agyaman na kanti. Ulitik anti. No bilang laeng tadakaminto kinilisa ti agkatuluyan. Saan kunto nga aramiden tinaramid ni tatang. Deta ka manan ka anakan. Dagulit ka man. Uwan ka din. Mayat mo deta nga ibagbagam. Talaga nga madit inaramid ni tatang mo. Ngem lipatem ko man anak ko. Ang saan kunto nga malipatan nanti. Kanayon latta nga may palagip kanyak. Nang runa into no agpamilya akon. Nga saan kunto nga aramiden tinaramid ni tatang at binaybayan na ti pamilya na. Ngayon sukat na ti asawa na. Itinagrabaw nga rason. Nga awam malati, inararamid ni nanang atakes. Alawin ka din anak ko, alakit nakagasgasat to nga rodeta nga lisa ano si katima asawa na. Ta sigurado nga saan munto nga isukat isuna. Uwan na ante. Saan kunto nga aramiden data. Basta no anyat inaramid ni tatang kada kami nang runa kininanang. Saan kun tupulos nga aramiden iti kaanuman, Auntie Ellen? Ala, adda ka man Nico. Awa mo ti dagas na Lisa. Basit mo ti umayaggatang. Ken awan mo't ni nanalusing. Ken uray no adday suna. Okay lang mo't kingkwana nga agar-ari makingkwa, aking ka, kunak ko ma. When napigsa ka kinilulang ko. When ken amuna nga nasaya atak. Amuna nga napudno ti idat-daton ko king ka nga panagayat. Tsak man no api nga dinak malasong batanan. Kasano nga sungbatan ka? Dinto nga sa anak samot nga maikarkariking ka. Anya? Aglaklako aklat ikan dito'y palengke, Nico. Dinto nga si ka, di adal ka. Mangup opisina ka. Ha? Umayak lang mo taglaklako di kan dito'y. Agpada talaeng ti trabaho. Amukmad nga umay mula tultulungan ni mamam no awan trabaho, when numalpas ti trabaho, gapu kanyak. Amumad gayam, Lisa. Iso nga amum ko nga napudnot gagar ko king ka. Napudno unay ti tarigagay ko nga aklunem ti panagayat ko. Alawin ka din, ay na. Saan ka mat kidi nga narigat nga ayaten? Ginagpaiswan na, Nico. At damaten rin musi nga panagayat ko king ka. Talaga? Agpaiso ka di, Lisa? When? Asino ko mati saan nga ma-inlove king ka? Kanayon nakaparagsakan, kanayon nakapagkatkatawaan. Kaya nakasaysaya at ka kanya. Sana bale. Kasaritak to ni nanalusing. Kit agkariak to king kuana. Nga saan kanto nga pagsangitan. Saan kanto nga lukwen. Saan kanto nga saktan. Ken saan kanto nga aramidin tinaramid ni tatang ko kada kami nga agina. Saan kanto nga baybayan kastamot ti agbalinto nga pamilyata. Uy, pamilya agad. Advance ka unay. Si kamat. Kay bagbagak lang nga adarim musi nga panagayat ko king ka. Sa bali matipan panunutin mo. Parag-break na kaming sinungbatan na kon. Agayan ayat ta ka din? Manlaengan. At talaga? Wen. Agyamanak, Lisa. Ikariking ka nga saan kanto nga agbabawi ti pangading mo. Saan kanto nga saktan winulukwen. Yes! Uy, saan ka makatagari kababain? Diyak lang amin mas baalan ti kinaragsak ko, Lisa. Agyamanak ta inaklon mo ti panagayat ko. Agyamanak, Lisa. Nakais-isem ti barok Adan sa good news nga kayat na nga ibaga. Mama, ada ka diti kayat mo nga ipadamag kanya kanak ko? Ha?
Oray samot saan ko nga ipadamag, mama. Ti kinaado ti Marites iji palengke, sigurado nga amumon. Alakat nasaysaya at latamot ano sikat paggapuan na. Kasi ka mismo ti mangibaga kanyak. Dahil nga na imbag nga damag, anak ko. Ah, sige mama. Uray no amok nga naidano ng dagiti Marites iji palengke. Dahil ibagbagam nga na imbaga damag. Ibagakmat laging ka mama. Mama, agayan ayat kami kini Lisa. Sa anak ba't kidi nga mas daawan ako ta. Ninamnamak daytan. Nga aklunen at panagayat mo. Gaputa nakita na ti kinasayaat mo. Nakita na ti kinagagat mo, kinaanos mo nga mangtultulong kanya kiti palengke, urin no adamat ti bukod mo nga trabaho. Ken nasayaat tin pakpakitam ken kuana. Kinagpaison na. Kanayon nga gistorya ni nanan mga lusing kanyak. Nga maragragsakan kano unay. Ket no kano makiasawa man ti apu ko na ay ket nakaragragsak ka nun no kasking ka. Nakaragragsak ka nun no sika ti maasawa ti apu ko na. Tanatalgid to kano tirik nana. Nga agsaya ato ti biyag na. Nga saan to nga agrigat wenno agsagaba isunaking ka. Ta nakita ni nanam nga lusing no kasanot kinasayaat mo. Talaga mama, uwen anak ko. Maragsakan aklaunay king ka. Agyaman ak mama. Kinagpaisuan na. Uri no nabiit kami pa ni Lisa. Magagaran ako nga mangikalay sa kingkwana. Ala, saan ka di nga alis to unay ti pasama ka nako? Kasti ko nam, nabiit kay pa nga gayan ayat. Ken, saan ka mo't pa nga nakaurnong? At damat at sanggabasin nga urnong kun mama. Amuyumot nga nainutak. Sa anak nga naluho. Maapresyar ko dayawik launay deta anak ko. Kat sigurado nga agnam ay to ti biyag mo ken ti bangunin nyo nga pamilyayo kini Lisa. No agtultuloy ti kasta nga kinainot mo. No agtultuloy ti kasta nga kinasalimet-met mo. Alakit makaamu ka lata anak ko. No lakid di umanugot ni Lisa, apay kid din nga saan. At da kay matintuos to nga edadyo. Talaga mama. Uwin mama. Alalaik lang ti buwelok. Kat ijayak ton di pa nagkalay sami kini Lisa. Maragsakan aklaunay king kaanak ko. Ta nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Adan bukod mo nga trabaho. Kat iti mabit nga panawin agpamilyakan ton. Kat siya kung ti kararagsakan nga ina nga makita kan to nga agsimpati biyag na anak ko. Wen mama, ikarigatak, aramidik ti amin tapno no, agsaya at ti biyag ti pamilya nga bangunin mi kini Lisa. Takayat ko nga iparupak kini tatang. Niko, nga siya kat agbalinto nga nasaya at napudno nga padre de pamilya ken asawa. Nga saan kun to nga baybayan ti pamilyak. Kasti inaramid na kadata mama. Niko, saan ko mga detat baseham iti panagasawam. Saan mama? Ngem nagserbila nga pamalagip ti naramid ni tatang. Tapno jak to aramiden ti naramid na iti bukod ko a pamilya. Ala nasaya at anak ko. Nasaya at saan mo nga tuladen ti amam. Malamangan tan. Hello, mahal. Saan akon nga, saan akon nga sumrek dita palengke? Rumor kalatan, bumaba kalatan ta. Sundweng kalatan. Sige mahal. Angin papananta sa dino ka diti papananta. Basta. Surprise nga rod. Ada ba surprise. Ibagam nga min atap na ammo. Basta.
Anya nga tanong, agawid ak pila, ang tayo nakagsukat. Saanen? Ay na. Saan kan nga rumping agsukat? Intalaang mo't mangan. Wen angin, nagbalmalimak diti palengke, mahal. Okay lang mahal. Ay na, ure, pe anyat angot mo mahal. Okay lang kanyak. Wen angin kababain mo't numaangot ti sa bali. O, agbalmalim maglilining itak. Agat ikana. Katapay ko man agad ikan ka. Ikan nga ron tilaklakom dita palengke. Jak to pe agreklamo, ket ure mo't siyak. No, agabog dita palengke ket agat ikanak met. O anya, rumarkan, asidega kon. Sige, nagkulit ka. O sige nga rod, urayan ka nga rod diti ruar ti palengke. Taintan to, ni kayat ko nga papananta. O sige, Bye! bye. Ita nga first nga month sarimi. Sorpresa ek Manilisa. In kami mangan ijay nginginain nga restaurant. Ure ta kaswel-sweldo langi di na minsan nga aldaw. I-treat ko mat ti babae nga ipatpatig ko launay. Ti babae nga agbalinto nga katakunay ko iti tungpal biyag. Ket ijayak to pa'y kengkwanan ti panagkalay sami. Ita nga umuna nga mansarimi ken ni mahal. Uy, di jagay mo ni mahal. Mahal! Dan! Saan ka nga mapapain? Ket ban ano ko ba no kasta ti arwatan? Intan, intakidin, mikan. Intan! Uy, nagsweetik ka, mahal. Oo, apa, mahal. Ti amok lang no sa dinot papanantan. Ket surprise ko na. When jak ni namnama nga dito gayam ti papananta. Saan ka ding ako naking ka? Akalpasan tang mangan iji restaurant. At dapat mas espesyal nga papananta. O, anya ka di dinamnamam. Awan nga rod ti ideyak no sa dinot papananta nga sumaruno. Siguro akit iji mesa nga parke, wenno pagpasyaran, wenno igid ti baybay. Kaya't kung amin nga, datalaeng. Iso ngay may ta nag-check-in dito yung motel. Pribado nga lugar nga datalaeng. Nga awan ti sabali nga, tao iti aglawlaw. Datalaeng diti unig ti silid. Agat anyaman nga, ibagaking ka dito nga unig ti silid. Si kalaeng ti makangeg. Ha? Angin, nagawid ta kumapelang amin tapno nakapagsukatak kita man ni. Nakaangdod ti langag. Okay lang, mahal. Ay na, uri man kidi arakupin ka, agkang ka. Awan la kanyak. Api ko mga ibain ko. Api ko, bakamot no, baka ibang mga nalangsiak, nalaesak, nabangsitak, naalsem ti angot ko. Saan to pulos nga mapasamak ti mahal? Detat number 1 nga jak to pulos aramiden. Urean yan to pa ti angot mo, mahal. Dinto pulos agbaliw ti panagayat ko keng ka. Api ko mga, maawatak ta aglako ka orti ikan. Ti madina agat baboy ka, ikan ti laklakom. Ag-joke ka pelang, mahal. Kaya't ka lang nga pagkatawaan. Saan ka muna nga conscious iti angot mo? Kat uray mo siya. Agmalmalimakmat nga napan nagtrabaho, uwan angin naka-aircon ka. Ta opisina nga ti pagtrabahwam. Uray pay. Awan mo tinagdumaan na. Ken may isa. No kahit mo ag-shower ka. No mailang ka. Angem baka no mapasma ka.
Uy nga rod, madimit nga rod, di ko sak nga dagos nang ro nagkatalami ismit nga rod dito eh. Iso nga rod nga, saan mo latang ang panunutin ngamin daytan? Amaw no ma-turn off ka. Saan to pulos nga mapasamak dayta? Ang moment nga, dayta trason no ape nga insukat ni tatang ko ni nanang. Gapo iti palaglaklakon at ikan, ket saan nga kayat ni tatang ti angot ni nanang. Nagsapol ti sabali. Ket gaputa nakasapol ti sabali, pinanawan na kami nga agama. Binaybayan na kami. Nga uri no kayat na nga suportaran iti panagadal ko sa anak ni manugot. Takayat ko nga iparupakin ko na. Nga uri no awan isuna iti biyag mi kininanang. Kabailan mi ti agbyag. Oh, kas makitam. Nakapagturpusak. Naadaan na kiti natalgad nga trabaho. Napintas ti panagbiag mi kininanang. Iso nga saan mo nga panunutin deta mahal? Ta saan to nga mapasamak ti napasamak kada kami? Saan kun to nga aramidin tinaramid di tatang kada kami? Saan kun to aramidin king ka? Talaga? Uy mahal, ikarik. O sige, sa anak na tangor nagsaw-sawrin kat baka mapasmaak. Baka nagsakita kat awan ti kadwa ni Lola Lusing nga aglako. Uy mahal, okay lang. Anya ka ditikayat mo pa yung ibaga. Basta. Kalpasan na latan dati mapasamak ka data. Ha? Sure ka ulitek mahal. Kayat nak nga kanaig. Kayat mo nga da mapasamak ka data o rino sa anak nga. Okay lang. Okay lang mahal. Kasat pa nang ipatid ko king ka. Nabanglo kamit ni. Nagalsim tupay ti angot ko. Para kanyak, sikat kababangluan na babae dito lubong. Kat saan to nga mauma, itikas ti nga angot mo. Kat saan to nga agbalinda ito nga rason, tapno panawang kakenti, agbalin to nga anak ta. Alawin ka din. Basta sana ka babalawin no, di mo mairosok ti angot ko. Basic lang day mahal. Isang umikan. Aguri ka, ikatik nortibado ko, kat ni. Naglangsi. Uri mangkid din na langsi ti panagayat. Bukeng ka, okay lang data. Gabuta awan ti langsi kanya. Mat nga ti awit ko nga labakara, ta uri punasak la ko mamati. Saanen? Ha? Saanen nga nasken mahal? Punasak latan dagit ang lengit mo babain ka dagit ibibig kendila. Niko, mahal. Umikan. Agidatan dito katre. No kayat mo nga talaga ti agtigos. Nga saan ka nga mampasma? Bayam nga dagiti bibig ko ken dagiti agek ko ti mangdigos ken ka mahal. Mahal. Oh, kitam. Maditi angot ko, di ba? Okay lang. Api mo nga sila mairita dagit mairita ti agong mo. Okay lang. Medyo ano lang. Okay lang. Sure ka Uy, mahal. Tuloy ko. Nagbanglukan to pa'y mahal. Bulbulain nakmat. Agpay sumat. Meron wamak tulat na tikas yung naangot mo. Agkakman titingid mo. Apay. Adalas lang na Slada na similsel iti ay baka ada siksik ti ikan nga dimkot niyan talap diyan tatingid ko nga di na ikat. Siksik ti ikan ko nam un nga peso. Siksik ti ikan day ngem okay lang. Sigurado ka okay lang. Sige, ituloy mo rat. Apay, adamanan?
Adaman siksik ti ikanan nga. Uwan nga ron. Okay lang. Aguray ka, punasak sa pala ti bagik. Tap na numaikad, di ka ti siksik ti ikan nga dim ka ti kudil ko. Saanin nga nasken. Kung nagmutking ka, nga bayam nga dagiti agik ko ti mangdigos ti bagim. Bayam nga dagiti bibig ko ti mangikat ka dagiti siksik nga dimket. Nakababain nga rod, mahal. Okay lang, mahal. Okay lang, data. Oh, Oy, aguray ka. apay. Di mo ko na nga pati dita nagbaitan dagiti lupok at digusim pa'y kadagiti agik mo. Man ano? Saan mo tin Nagmalmali magjetsyendaan par bangon pelay dinapan kami kinini Lola Lusing. Sa na orasin ni. Kat siyempre, Apay. Di mo ka di kinaw, saan ka di nga nagkawkaw, kalpasam nga umisbo? sa mamit ngim, O, mamalagayam. Awan nga rin ti problema. ay, Mm. ani ko mahal. Mm. Apay, di mo sawan nga pati ditakat adda naalam nga siksik ti ikan. Saan nga siksik ti ikan day jay? Diyan ka mo. Baka tissue. Siguro. Ngim okay lang. Sure ka Okay lang, mahal. Saan nga problema kanyak data? Anya ka tarabawan naklatan, tap numalpasen. Sige, mahal. Oh, Apay. nairitan sama ti agong mon mahal. Saan? Oh, singlot ka mat asinglutan. Saan ko nagpat? Okay ak lang, mahal. Sure ka Uy, mahal. Has, ni, nagbang, Okay lang, okay ak lang. Okay ak lang. Alarabawang kang roden. Ipatpatid ka unay-unay, mahal. ipatpatid kamit unay-unay mahal. Yeah. Mahal, mahal! Birhen kagaya, mahal. Uwan mahal, anay ko, anay. Ad-adamanin nga ipatig ka, mahal. Itatanapanagnig ka. Nga siya, tidamo nga lalaki nga nakatagikwaking ka. Anay ko. Tandaan ang tisaok, mahal. Si Kanti umunakin maudi nga babae tibiyag ko. Kastamad kanyak mahal. Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatid kamit unay-unay. Ni ko mahal. Anay. Anay ko. Anay ko. Anay. Anay. Kahit itatadan na pasamak ka data, mahal. Anay ko. Anay ko nagkapkas. Goray ka. Saan mo balik ikatan? Baka nasakit. Sige. Itatadan na pasamak ka data. Rumbeng na laeng. Nga ijayak king kan, ti panagkalay sata, mahal. Will you marry me, mahal? Yes, mahal. I will marry you. Yes! Anay ko! Apo, Diyos ko! Biniglang maglinuksod, mahal! Ay, sorry. Gapula si Ruti. Ragragsak ko. Kahit bumangon ako, mga aglaglag to. Anay ko, anay. Sorry, mahal. Sorry. Sana bale. Inton sumaruno. Saan ton nga nasakit? Lumabasak pa yan, Auntie Ellen. Ay, si kagayam, Niko, kaanakan, barok. Ay, wan gayam, Niko, makatiman. Ante? Adaman damagit king ka, barok. Ante? Ano di dyan, ante? Saan mo't nga panakibiyang ka da kayo, nga agasawa.
Ante, adala ngamin ti dimanon kanyak ni Kubarok. Anya ti dimanon kada kay ante. Manukanon nga rabi nga saan kayo agkakaidda ni Lisa nga asawang Barok. Ante, Sinot nagibaga kada kayo ante. gagangin lang nga gibagamot kanyak ati asawam tamadmadlaw na nga manon nga rabi nga liklikli kami na nga kaidda nga maturog. Ha? Agpudno ka man kanyak Barok. Ada ka di sa bali nga. Awan ante, awan. Sigurado ka Awan ante. Kaape nga rod nga jay kakanusalas nga matmaturog. Kwa. Adala di ti gundaway nga. Masapol ko ti peace of mind ta ado di ti reports nga rami di ti opisina ante. Kat, awan ka di ti peace of mind mo no kaiddam ti asawam? Kwa ante. Ibagam man kanya kanak ko. Ante. Mapaspasamak ka di kengkan kada kayo nga gasawa dagi di napaspasamak kada tatang kenanang mo? Saan ante? At ibagam kanyak tipod no? Saan ante? Ay na deta ti saan nga mapasamak. Adayo nga mapasamak deta. Taing karik idi ante numalagip mo. Wen nga rod Barok balagip ko dagiti karim idi nga dagulit sang kadagulit mo nga di mo tutuladen ti inaramid ni tatang mo kada kayo nga agina. Wen ante. Kaapi nga rod nga kasla mapaspasamak met. Dagiti napaspasamak idi kada kayo kininanang mo. Datatang kinanang mo idi. Nabayag mo't nga saan dagkakaida. Nga nagsapol ti sabali ni tatang mo, gaputa dinan nga maanusan ti angot ni mamang mo, ni nanang mo. Ante. Agpudno ka man kanyak. Nauma ka din, Ante. Ay nasaan saan nga mapasamak deta? api nga ron nga di kay kakaida. Agpudno ka kanyak anak ko. Antinak, kabsat ko tinanang mo. Iso nga saan ka ko mga aglimod kanyak. Ibagam kanyak ti marikrik nam. Tasyak ti may nga kang runaan nga makaawat king ka anak ko. Ante. Mabaling ka di nga bagbagaan yung ni Lisa. Yan tangay tagsarsarita kay matakunam. Ibagayo man ante nga ornusan namat ti bagina. Ita aga po mismo kingkan. Madillaw mo itan, tilangana. Gagangay mabaybay anat langana anak ko, tamalaksid iti panaglako na ikan ije palengke. Agawir tupay ti anak yaw. Detang hortirigat nante. Mamin ano lang mat asagay sayin dagiti buok na api nga. Kat pagsaritaan nyo saan nga naskin nga sumina ka ti pagidaan. Bagbagak mat king kuana ante. Nga agdigos kalpasan na nga agawid no kalpasan na mapanaglakong mapasma ako na naman. Deretan. Kastamot ti bagbagan ni nanang mo idi kinitatang mo. Anya tinaramid ni tatang mo. Pinanawan na kay nga agina. Kat laglagipem kumaanak ko. No kasanot pa nagkarkarim ide nga dim tutuladin ti amam. Amangan mo't nagsapul ka mo't ti sabali kat panawam tumat ni Lisa ken ti anak yo. Saan to nga mapasamak ante? Akit ornosin yung garod Ang didinto ba yung ornos ni Lisa di buok na kada langana ante. Nakalanglang singang sumangpot ti balay. Agas isikaman ante kay dayo. Di na pa may ikat ti di mo urin aglabar gati aglabakara agpunas dinto pulos may ikat ti lang si ti bagina. Agat ikan tulat tang mang angot ko ante jak mo makaturog no kwa. Saka nga rod nagkari-kari ide nga awan ti anyaman di angot na. Kat ibagam Dahil takot ngamin Barok. Pinanamnamam iso na nga dinto agbaliw tiriknam. Dinto aglami istilangin-langin yaw. Dinto
Dinto maapektaran ti panakilangin-langin mo king kuana. Ure no kasya ito latta ti angot na nga agat ikan nga nalang si ako nam. Kit ibagam ngamin nga agdigos ah. Bakakit no sa balit ka ipapanan na anti no ibagak. Nga ibagak nga naskin nga ornosin na ti bagina. Nga naskin nga estima rin naman ti anana anti. Ti hygiene na. Bakakit no ibaga na nga saan ko nga matakderan ti saok idiking kuana. Nga ure pa di adot dimket nga siksik ti ikan ti bagina ket isyakto ti kanayon nga mangdigos iti bagina babaen ka dagiti agek ko. Kay eta madigos mo pa nga rod idinto nga dimtumat kakaigda nga maturogay. Nagmadingamin ante. Kas na maulawak no ko ante. Ket saan ka ko mangor nagkari-kari idi ah. Nga dim tutultuladen ti amam. O ket ita mangrogrugin baraw mangrogrugin niko nga mapaspasamak day di napasamak kada kayo. Ante, tulungan nakman ante. Dakay man ante ti mangibaga ken Elisa. Uri agdigos lang sakbay kami nga maturog ante. Mabainak ka mangibaga ken nanang ante. Mabainak bakakit no madit bakakit no maditi panunutin ni nanang. Bakakit ibaga na nga kaslakan kanunong akong day di tatang. Bakit kaslakas tat panunutin na ah. Tadi mo gayam kayat nga kaidda ti agat ikan. No kasanot pa nang isaksakit ken pa nang ilablaban mo idikin nanang mo. Ita siyempre marik na ang kaslang maskan kanununga mo day di tatang mo. Ante, tulungan nakman ante. Maday ante, maperdi sa lunat ko ante. Ay na. Ay. Inrantak nga talaga barok nga awan ni Lisa dito'y balayo. Mama, takayat kalaunay nga makasarita. Kasla mo kung no anya ti kayat yung nga pagsaritaan ta, mama. Ado ti imbagbaga kanyak ni Lisa barok. Mama. Agpudno ka man kanyak niko. Anya ti ipudnok, mama. Nga lumamlami isen ti marikriknak para iti asawak. Saan lang nga dayta? Ada ka di sa bali nga babae. Awan, mama. Ngayon maapay nga rod barok. Mama. Apay nga rod. Nga kasla aramidem dagiti inararamid idi ni tatang mo. Nga di mo kakaidda ti asawam. Nga iparparik namkin kuha na nga 5 isen ti panagayat mo. Mama, di dak maawatan. Idi ba ilawlawag mo kanyak parok? Tapno maawatak. Tanalawag ngamin idi nga inkarim nga saan mo nga tuladen ti amam. Nga saan mo nga aramidin ti inaramid na kadata. Nga saan mo nga baybayan ti pamilyam. Ngayon panagkitak. Kaslain inot nga kasyahin ti mapaspasamak niko. Isong agpudno ka man kanyak barok. Anya ti rason. Nga 5 miiskan ken Lisa. Mama. Saan mo nga ibaga nga ti angot na, mama? Namin adum nga imbaga kanyak idi nga narabaw unay nga rason dati angot ko. Tapno agsapol ti sabali ni tatang mo. Mama. Saan nga umanay nga rason dati kanayon nga naalsem ti angot ko nga agat ikan ti angot ko tapno baybay-an at pamilya na. Kasta idi ti bagbagam kanyak. Maipapan kini tatang mo. Iso nga di mo maibaga kanyak. Nga ti angot ni Lisa ti rason no ape nga 5 miis ka kenkwana. Iso nga adalaki di sa bali nga rason barok. Mama. Anya. Mama. Anya. Mama. Anya nga rod niko. Mama. Pakabasulak ka din no ibagak nga.
Ibabawik tayo dyan nga imbagak nga ma. Anya? Nagmadi kami ti angot na mama. No kasta. Mama, ibagbagaan nyo man ni Lisa. Apong gaputa na sanay mo ten nga oray no di agdigdigos ka gaput tiyandaan kat ag-agkak. Ti kayat namot kat kajelat ta kanayo nin. Madi mo ta mama. Kat imbagam kumatpud no, imbagam kumakingkwana. Saan nga kasta nga? Likliklikam latan nga di mo kakaida. Mabay na kor nga mangibaga mama. Nakalaslas tugak nga may bagbagay de. Kaya de takat. Sang kadagulit ko, hindi mama, nga uri kasi ti angon takat agkaktulat akang kanayon. Nga jak tubulos agbaliw, nga jak tubulos isuksukat. Agam talaga jak mat kidi sukat mama. Nagmandi ti angot na mama. Iso madi mo ti angot ko, gapot taglaklako ak mati ka ni Jechandaan. Saan nga kas timbagak mama? Ang siyempre kad datagad di tayo agkakaida. So kahit nasawan, usto ti amam, ti panangtalaw na kadata. Gaputa, nauman kanyak nga makikakaida iti nalangsi nga asawa, kasta ka di. Saan mo't amama? Agad kaslakas na di bagbagang barok. Mama, jaket nga tuladen ni tatang. Jaket nga aramiden tinaramid na. Angim kastamat ti mapaspasamak. Kastamat ti nagrugrugyan na day di tatang mo. Sungarod mama, tulungan nakman. Tulungan nakman mama. Kasaritan man ni Lisa mama. Ala na mama. Ay, ala na. Jakayan mama. Nakalaslas tugak idi kasinyong ididamdamo mi kani Lisa. Idita ureno na alsem ti angot na ngagat ikan ureno na langsi nga nagmalmalem nga naglaklakot ikan kat papas kami ti ragsak uri digusek ti buo nga bagina kadagiti agek ko okay lang. Ngem kadagituyen kasinyong kasla jak amo no nagbaliw. Kasla dimot kayan dati rusok ko. Nga mabayag nga mang angot ko nang runa nagkaida kami. Kasanok nga ibagay ti asawa kasinyong nga jak ka ba ilanen day di inararamid ko idi. Kasanok nga ibaga king kuana nga naskenan nga tay istimarin nan ti bagina. Alag pa iso nga dakkel ti matmatgedan na iti palengke, babay ni ti panaglaklakon at ikan, dakkel tulong para iti pamilyami, para kadakam nga agasawa, tapno may saganaan mi, tinaranya ga masakbayan, ti anak mi, ken ti agbalinto pa nga anak mi. Ngem jak kayat nga mapasamak, kada kami tinapasamak iti pamilyak, jak kayat nga tuladen ti inaramid day di tatang. Iso nga sakbay nga maladaw ti amin kasinyong balakadan dakman anyat kasasayatan nga ramidek na talaga nga jak kayan no idi na ibturak ng itang nagbaliwen siguro gaputa jak mo. Basta bigla mo latan nga may saal daw ko jak may iroso kan dati kababay ko nga naalsem na lang si ay kasla jak pwede din ma-imagine nga agkak ti asawak nga adama alak nga mapidot ko nga siksik ti ikan nga dim ka titibagi na. Dahil di nga ron ti pakabuklan ti pakasarita ka sinyong jak kayat nga tuladen ni tatang. Iso nga sakbay nga maladaw ti amin tulungan dakman, bagbagaan dakman. Balakadan dakman tapno no maornos ti langen-langen mi iti asawak. Agyaman akasinyong ti anos ken leeng mo nga nang tedbiag dito nga surat ko, yun akmaten ti agyaman kadagiti makaitit ti balakad. Ket sapay kumakit nakaibatit adal, liwliwaken pagsarmingan ti biag dito nga surat ng buray ko, para kadagiti amin nga dimngeg ken nagbuya akas kanyak. More power to your program, and God bless everyone. To'y agparikot unay apagayam mo, Nico iti Pangasinan.